Sobre o jogo, o que pode dizer? Foi um jogo muito complicado, a gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil. Çətin oyun oldu. Artıq biz əvvəldən bilirik ki, asan olmayacaq buradakı oyun. A gente também tem uma boa equipe também, a gente fez o que a gente vem fazendo durante a semana e conseguimos sair com a vitória. Bizim də çox yaxşı heyətimiz var, yaxşı komandaya malikik və həftə boyu yaxşı çalışdıq. Sonunda da qələbə qazandıq. İkinci hissəyə Sumqayıt daha fəal başladı, amma Sim, Respektə saúde. sim, o nosso time tem uma boa reação e foi um gol muito que abalou a gente também, que a gente não esperava. Mas no gol ali o vento ajudou bastante, mas conseguimos dar conta. Əlbəttə onlar yaxşı başladılar, amma buna baxmayaraq biz qapımızda gol gözləmədiyimiz gol buraxdıq. Və deyə bilərəm ki, buraxdığımız gollar bizə də yəni elə bir ki, oyatdı. Yaxşı reaksiya verdik, sonunda da qələbə qazandıq. yağışın hər hansı bir təsiri oldu. Podemos dizer que lluvia también afectou para o jogo. Sim, atrapalhou bastante, mas a gente somos jogadores de futebol, a gente está sempre preparado para o Biz hamımız futbolçuyuq, uzun müddət futbol oynayırıq və bu şeylərin hamısına biz hazırıq deyirik. Artıq 5-ci pillədədirlər. Avropa bu şansları necə dəyərləndirir? Agora já estamos na quinta posição. Como você valora as chances para ir à Europa? A gente vai continuar trabalhando, porque temos uns jogos muito difíceis pela frente ainda, mas nosso objetivo também sim é a Europa. Mas a gente vai continuar trabalhando aí para alcançar nosso Qarşıda bizi çətin oyunlar gözləyir. Hamısına bir-bir hazırlaşacağıq və oyundan oyuna çalışacağıq ki, istədiyimiz məqsədlərə çataq. Qeyd etdiyi kimi çətin oyunlar var. Zirə Araznaxçıvan, Zirə və Neftçi. Qarabağdan 2 dənə oyun var. Nə dərəcədə hazırdılar bu qrafikə? Próximos jogos contra Araz, Zirá e 2 jogos contra Carabao. Como a equipe está preparada para esses jogos? A gente está sempre preparado, treinando bastante, treinando na semana, e a gente está sempre focado. Biz həmişə hər bir oyuna hazırıq. Həftə boyu da hər bir oyuna ciddi hazırlaşırıq. Maksimum neçə xal gözləyir bu dörd? Máximo quantos puntos espera desses 4 jogos? Não sei, são jogos difíceis e a gente Bir jogo vai. para jogo. Sim. Yəni hamısı çətin oyunlardır. İndidən nəsə demək olmur. Biz bir oyundan oyuna hazırlaşırıq.